Umengameli weAthletics South Africa uAleck Skhosana uthi ukholwa ukuthi iNhlangano iSouth African Sports Federation and Olympic Committee iSASCOC iholwe ngabantu abayimisele ukuyithuthukisa leNhlangano. iAthletics South Africa iphakamise igama likaSkhosana ukuba uMengameli weSASCOC. Kuzobanjwa ukhetho lwamalungu ebhodi entsha eGoli ngasekupheleni kwenyanga. Ualeck Skhosana wathatha inzambo ukuba nguMengameli weAthletics South Africa nga-2014. Lapho ke bekabekwe ukuthi atowulungisa leNhlangano njengoba beyibukene netinkinga letinyenti. Kwathi ke nga-2016 Skhosana wakhethwa ukuthi aqhubeke abe nguMengameli weAthletics South Africa. Lethi lo kaSkhosana ngaba nguMengameli lokahle weSASCOC. Thina sesiyazi ukuthi obani ama-athletes kwa-ASA ayo representa lesi sizwe singasekho uAleck Skhosana engasekho ngisho kwi-athletics. iSASCOC beyisolo ikhungelwe inkinga ke kule minyaka lemithathu lesibuya kuyo. SASCOC omusha esifisa ukuthi sibe naye laba yoba nenhlanhla yokukhethwa ukuthi bakhethele ukuthi bawushintshe wenze lezi zinto eziyosenza sonke sibe proud mekuthiwa kuphuma i-team yase South Africa in different codes kubilena eyofika iperforme ibuye nama-medali. Ukhetho lwebuholi lobusha beSASCOC lutawuba mhla tinge-28 kulesedulu. Mina ke ngingumduduzi Ndlovu. Leti tindzaba te-SABC ngiseJozi.